Чуваш Республикин патшалық канашын председателя Леонид Черкесов Пучаровбе регионды терлі шайра дұрыжаган депутатсем малашне парлабама бұғынза нумай ыйдывас утеявма бұлдарашы. Республикада да вырынды бюджетсен бекелі жүлен терлі проекта пұрнужа кердесі шывкая жизне тазадасы бештеген концепция бірге калашыры жүнда. Иртна жылхи раштаву юхенжен коммуналы жамалыстемшін тюремели хаксени индексациялisi жинжен Чуваш Республикин конкурентлы политика тата тарифсем пачалық службен ердюжи Надежда Колебанова тухса галайшре. Иду параганзем чилай бульджеш. Шубашкарба шене Шубашкар хулызен администрации зем тада ужыбати вештереген парлихи парлежу гушинже ядарлы кележеве тулым бурнышлан забыны берги палешим бульджеш. Надежда Колебанова пельдерне дорог кунжон вырынды хойдыдымлық влажи явапло. Куканаштура республикари депутатсем парлебу гунза терлі едывас үте алма бұлдарашы. Унжинхи бек кашне хой хураненже пода бечер местеші. Унда хучунаганзем. Пірле бұқтанында пірпін едівіздене түйістерме мұндават, ұлжат. Бұл едівіздене вара пірле етса, класса, қашне хан бата татмамай жоқ, күнда татмадар ждашвазам, вара іштем гәс бұл жүртлап. Расширив федерация надолжит регенже куй тестех сарылза жеш пырать. Чувашкинре кунбектер болу паремыш худиртра. Пенхал муниципальный округ сам тузагона, шам муниципальный округ сене тузагына гышын, ебір шакынде совет муниципальных образований тепер, шакна тавас изажутларымыр. Дискуссионная площадка тепер, кабинет министр сембе, патшалық депутаты зем, тада вырынды депутатсем, шанда пірле бұштарынза, шак өйдузене сүтсеяма. Муниципалитетри идузине хали шагынбек пысык кешпа бұқса духнын усы пуладех. Теші канашлыва хучунаганзем. Шак пірлежеве ерте бұраган ердюжен жүйме бұлма, шемірле хулым бұштықне Сергей Ергуне нажанно.